নিজে স্লোগান আতাইছি বিসুং আতাইছ নানা হিমানি কোন তৈ বাকি ফেরং উড়লাই তাবো খাই সেলাক দে বুবাগ্রা ইয়াকম সেলাক আরে সেলাইবে না ADC निर्वाचन जों बीजेपी ना मिसनि रचनाय हनैनो जों वान सबैनो जों अरा बीजेपी आव दिनै यार फैमाने 225 परिवारनि 700 बुता जतन लामसुको सिक्रा लाइब्रेरी चैनल सूचना इतरा बाइतुले मनाइसं 17 एप्रिल सालमारिनि इलेक्शन रिजल्ट जतो साइमन कना 28 एबा 28 कन्स्टिट्युएन्सी नि जागा भोट अंथानो तिप्रामथा पार्टी 24 कन्स्टिट्युएन्सी व कप्लाय अंखा ते बीजेपी पार्टी 4 कन्स्टिट्युएन्सी व कप्लाय अंगमानि कक तिप्रामथा पार्टी 24 कन्स्टिट्युएन्सी जागा कप्लाय अंगमा नुगै बुबाग्रा बेलायनो खुसि अंगे जतो तिप्रासा थानसा हामजम याफरे पालबागसे कथाय तनाबागि जतो तिप्रासा कबहरका एन केवने केवा हामेसा ता खादिनिबो साका फियाबा वान सुजाने कले आमसे एडीसी नि बोर्ड नि सिगांगो बीजेपी पार्टी व कबामा बरकनो हर साल करे गारि जॉइन रिमानि नुकजागि दंगु तिप्रामथा पार्टीनो मेचेन दिना बागै हाइपने जे बीजेपी पार्टी थाने तिप्रासा जतो तिप्रामथनो हामजगे बोर्ड रिमा बिसिंतिनो लाइथाने सलो तिप्रामथा कप्लायबो अंखा बिकॉज बीजेपी पार्टी ने केवल खरकसा तिप्रासा हमसे करे जे हमसे शुद्ध टिकेट लुबी सीट लुबी आमर सिमिसे बीजेपी पार्टी ने हमसे को तिप्रासा ने बिसिंगो फॉर एग्जांपल इको ऑर्डर नो नाशिगनायति चश्मा कसम थुबै वारिरिक मनि सुरकेनो ब निजेने बीजेपी पार्टी हाबे कक्साका एडीसी पुरो बीजेपी पार्टी ने मेचेन दिना बागै जों 270 एबा 270 फैमिली बुतार बीजेपी पार्टी जॉइन दिखाने आबनि गोबां जोंते ताम साजिनायबा सिक्रेट मिशन सक्सेसफुल अंखा आमसेना कक साजिनाय अ सिक्रेट मिशन सक्सेसफुल खानिबायनो तिप्रामथानि गोबांमा बुतार जब बीजेपी थांगा आ बीजेपी नि बरक हके आमनो नुयो तहजागे बरक कप्लायने नै वानसु थांगा बाट कबिखले अ सिक्रेट मिशन केव सिया हासि ADC निर्वाचन जों बीजेपी ना मिसनि रचनाय हनैनो जों वान सबैनो जों अरा बीजेपी आव दिनै यार फैमाने 225 परिवारनि 700 बुतार दादा नो बेलाय के हामबाय माया फाव दादा नों जे कग्र माने बहाय नों हा नों यादिं थांगिसे ताबक जों पासिबो बेलाय के पाइपलाय हामबाय तो दादा नो वाइसे 24 ता सीट 24 ता वाइसे सीट जुनो मानय रो माने बेलाय के हामबाय आबरनो कारिबो मेरी देवरमा सदागर कले अनन्त देवरमा आमाहाय बरक एक्सपायर पाजिक तिप्रामथा याकरि बीजेपी पार्टी थाम्पनो केबा खरचने कोनो खति लस गरे तांगे हिनमाले पाब्लिक लुकरकसे नेता एमएलए एमडीसी सनामनाय अको कासे मुतुनारति नरक तीनजन कुतलै थामाबायले तिप्रामथा कमरि थाने एबा बाय थाने हिने इमाफां तानुति बुबाग्रानो हामेसा साउया कारमा ओलो जानि जे एरियानि बरबाय एबा के जानि जे एरियानि तिप्रासा लुकुबायनो रेजल बम हाकि फुनगरि जाखा ताबुक बाहायमा तंग नर बुट कपलाय जंखा बुट चेनी थामा अलफानो सदागर कले बेलेखिन चलि जागै फेसबुक पोस्ट का साका साला बेमान रक ते चारवानो आनि बुफाम नरकनो आं सिनेबाय सुका माने बो बुट चेरमान ल आमाखि साकाटा आमाखि पोस्ट खलाय तमानो नुगै नरले ताम वानसुक लुकर कम्युनिकेशन तापौदि ओके फाटिके जों ताबुक अ 28 कन्स्टिट्युएन्सी व ब पार्टी साबो बोसो बुट बाय कप्लायका बोसो बुट चेनी थांका आमनो जों काहामके डिसप्ले नाय सेमालाय ते तिप्रामथनो कप्लाय मानुकै नंबो बखाबाय हामजामुं ते बुबाग्रानो हामजागै चाजमा तंखेबा अ भिडियोनो शेयार करि जतो तिप्रासा लोको काममे नुगै सेमानांथुं पुलेनो जों सेमालायनो 13 सिमना तामाकारिनि नरो डिसप्ले कामके नुगै माखना अज तिप्रामथा पार्टी नंगे कैंडिडेट बासनायखा रविन्द्र देवरमा ब 17862 वोट बाय कप्लायखा ते बीजेपी नंगे बासनायखा इंद्रजीत देवरमा ब अजगा वोट माखा 2314 2314 ब्लैक एंड हर बैसाल 13 सिमना तामाकारी व तिप्रामथा पार्टी पे बीजेपी पार्टी ब्लैक एंड हर बैसाल तिप्रामथानि इंगे चेपासने रविन्द्र देवरमा 17862 वोट माखा इंद्रजीत माखा बीजेपी नंगे 2314 आमनो कारिबो सीपीआईएम नि इंगे बासने अमूल्य देवरमा 1045 आबनो कारिबो तलाव आईपीएफ तंगो टीपीपी तंगो नोटा ते जे आरएलडी आमाहाय भोटार सुबो तंगो नर तला कामके नायने दि ते चिंग आमनो सामनो 13 सिमना तामाकारिबो रविन्द्र देवरमानो कप्लायंका 17862 वोट लांगे नेक्स्ट 12 रामचंद्र गाडो बाहायनो तिप्रामथन कप्लायंका अ जगा तिप्रामथ पार्टी ने कैंडिडेट जतने जेम्स देवरमा बोनो कप्लायंका 20837 वोट लांगे एंड ते खाजा जे बबाय बाटनि के बीजेपी पार्टी ने डेविड देवरमा ब अ जगा बिनि एरिया बिनि निजिनि जागांगे से 2650 वोट से मानसु 2650 से डेविड देवरमा ब वोट मानसु ते तिप्रामथा ने जे बासने जेम्स देवरमा के 20837 वोट मानखा ब्लैक एंड हर साल
Aborono karibo CPIM party ni engage je basane somores terma 934 vote maka IPF di maka sopon dewarma 679 kobiko santang keke IPF tini jeta voter sok ter kono kerja pura ti hakeno sol ke mali tomasiu IPF di ter kosukono kemai tomani nukzak tongkha next for karam sarane update hingke aro ti pramathana keplaingka aro ti pramathani je candidate basane rotis triprano keplaingka 14348 vote langke te BJP nengi je basane bimal kanti sakma bohke 12543 vote mankha amono kari CPIM party Satun Kumar sakma bohke to 5636 phiaba jaga hingke IPF ti kerja next 19 amtoli kulakati arbani ti pramathano keplaingka ti pramathani je batane Buto Kumar Derma 29,794 vote manino keplaingka te BJP nengi je batane Kanuras Derma 2,828 2828 vote se mancho Kanuras Derma o jaga hingke IPF tingi je basane Vikas Derma 470 vote se mancho mane ka IPF ti kono kerikya ter koson thonghachi te cheng 19 amtoli kulakati amno semono ti pramathani candidate pas sangkha keplaingka Buto Kumar Derma 29,794 vote langai next 18 takarjola jombujola aro bahano ti pramotha party ni engge je basane suros deram bono keplaingka 16055 mane ke 16500 vote mane ti pramotha ni je candidate suros derma keplaingka and aro BJP ni engge basane nirmal derma 1210 se vote manchu anor koni khanaka 18 takarjola jombujola ke BJP ni engge basane nirmal derma 1210 se manchu te CPIM ni hingke benilal derma 363 vote maka IPF in basane ke Australian derma 154 next 14 vote nokor waki nokor ar bahno ti pramathane engage je candidate basane Runel derma 20055 mane ke 20500 vote mani keplaingka BJP nengi basane ke Ronibir derma vote maka 3985 3985 vote maka and CPIM nengi basane Sonjit derma bohke 665 vote mankha genoro display joto kaham kino result nukima khana Runel derma bose vote mankha Ronobir deram bose vote mankha Sonjit bose vote mankha next one dancer jompoi ar bahano ti pramathani engage je batane candidate Baba Ranjan Riano keplaingka cintesa sanai one dancer jompoyo ti pramotha party engage je batane Baba Ranjan Riang 12836 vote mani keplaingka te BJP party ni engage batane Robindro Riang 9022 9022 vote maka abono karinor tola nukin mankana next 25 notun bazar malbaso bahino ti pramathani engage je batanai sujoi usoi bono keplaingka 17284 vote mane te BJP engage je batanai Obindro Riang bohke 13088 13800 engke norokte tola nukin mankana bo alka party besik mankha next 16 Mandai Nokor Pulinpur o jaga bahino ti pramathani engage batanai Jitendra Derma bono keplaingka 19033 eba 19033 vote mane Jiten keplaingka ti pramathani engage te BJP engage je batanai Rajesh Derma bohke 3294 se vote manchu CPIM engage batanai Surya Kumar Devarma 1088 engage jeng omono semono 16 Mandai Nokor Pulinpur ti pramathani engage je batanai Jiten bono keplaingka next at Gongga Nogor Gondasora arbahino ti pramathani engage je batanai Khotro Jeriang bono keplaingka 11264 vote mane te BJP engage batanai Bhumika Nondoriang bohke 9294 se vote manchu hinkai at Gongga Nogor Gondasora ti pramathani keplaingka Khotro Jeriang amno kari jodi alga party ni result naikhenor tola nubi mangana CPIM ninge Don Samani Riang bomaka 2925 next 7 Demsor Kasosora arbani ti pramathani engage je batanai Direndra Derma bono keplaingka 17726 vote mane te BJP engage batanai Bipin Derma bohke 8824 se vote manchu CPIM ni batanai Baturbam Hala bohke 2018 se vote manchu nginor ojaka kamkin kui makhana 7 Demsor Kasosora wo ti pramathani engage batanai Direndra Derma no keplaingka next 15 Jirania arbani ti pramathani je candidate basane Jogdish Deram bono vote keplaingka 21500 vote mane keplaingka Jogdish Deram te BJP engage basane Obijit Deram bohke 3066 se vote manchu and chini ex CM Rathacharan Derma CPM ni basane bohke 1541 1541 se vote manchu engage jeng amno semono 15 Jirania wo ti pramathani basane Jogdish Deram bono keplaingka vote kebang tlangai
Next 23 ompi nokor bahno Tiprasa Thansa je batane candidate Common College bono vote keplainka 15,278 vote langino keplainka te BJP nenge batane Sodagar College bohke 4,488 vote manchu hingke norok bujin mankana 23 ompi nokoro Sodagar College bini area bini jaga hane busuk po imang nugu to mani biaba bono a parwa hamjane 4,488 4,488 je और पारो बन हमजक सिव ते तिप्रामा थानी कैंडिडेट कमल कलेज मासे हमजके बोर्ड हेरलाई माने नुकसक तंसु आमनि दाफने सदागर कलेज ब्लेकेन जलि जके बिनि बुफाम बाहान ते केवन चारिलिया बरन सिनबासु काहनै साइट तमनि नुकसक तंखा नेक्स्ट 6 एबा 6 मनो 6 लेंताव बाहानो तिप्रामा थानी जे बाटायनाय कैंडिडेट हॉलीवुड चाकमानो कपलाइंका बोट कबतलांगे बोमानका 10,809 बोट मानी कपलाइंका ते बीजेपी नेंगे बाटाइनेका 10,347 बोट मानका बिसि तो बरक फेरला लिया ब्लेकेन गाना गाना हॉलीवुड चाकमा कुन मते पाकिया आमाहाय इंग तंखा ते सयमनो सलेंताव तिप्रामा थानेंगे बाटाने हॉलीवुड चाकमानो कपलाइंका 10,809 बोट लांगे आमनो कारी सीपीआईएम पार्टी बो अजगा तंगो ब्लेकेन गोबां 5,000 वोटार्स दंगो ते आईएनसी तंगो रतनपाल 880 Next 22 Kathalia Mirza Rajapur bahno Tiprasa Thansa engage je batane candidate David Murasin bono vote kebang tlangi pass khakya 21,608 vote tlangi pass khakya te BJP nenge batane candidate Patmalochon Tripura bongke 10,954 se vote manchu bini nijini area ono bo vote semanlia belekan wana masingsa Patmalochon 10,954 se vote manchu David Murasin ke 21,608 vote mankha amno kari CPIM ni Porkit Morasing 4,154 Abron Karba Tolatebo Butarsoni list Tongo Nor Nanyakaba Videono Pathari Naimano. Next 17 Pekosal Jonokor Arbani Tiprasa Thansa Batane candidate Gita Devrama Bono 22,707 Kebang Bot Lange Pass Kalake Eba Keplainka Te BJP nenge Batane Maji Dera Bonke 1,884 se vote mansu Amonokari CPIM ni Prajukumar Derma 661 vote chimano IPF 3 Protip hingga 242 te jengawon 17 Pekosal Jonmojoy Nokoro Tiprasa Thansa Batani Gita Derma Bono vote kebantlange pass Kalake Keplainka Next 11 Moharani Telemurau Bahno Tiprasa Thansa je Batani candidate Utpal Derma Bono Keplainka 19,393 vote lange te BJP nenge Batani Chini Topukurpune minister ni Besamari Bilu Chomatia 5,577 se vote manchu amno kare IPF ni don jeri angke to 655 ji te tabos am support vote arke olote tertruk IPF tin vote kamani thane CPM ni bahno tertruk kamani tongkhachi te chingamno semno 11 Moharani Telemurawo Utpal Dermano Keplainka Tiprasa Thansa engage je batani vote kebang nawui Next 24 Raime Beli bahno Tiprasa Thansa je batani don joi Tripura bono Keplainka 11,065 vote telangai Tiprasa Keplainka te BJP nenge batani Somirajon Tripura 9,654 se vote manchu amno kare CPIM ni Sumati Ranjan Chakma 4,788 se vote manchu te ching amno semno 24 Raime Beli bahno Tiprasa Thansa je batani don joi Tripura bono vote kebang mankha 11,065 mani Keplainka Next 27 Purbo Mohoripur Borotoli R1 Tiprasa Thansa je batani candidate Debojit Tripura bono Keplainka 16,781 vote nawai BJP nenge batani Objit Tripura vote mankha 9,990 amolkare CPM ni mankha 6,160 hingge 27 Purbo Mohoripur Borotoli bahno Tiprasa Thansa je batani bono Keplainka Next 26 Birchandra Nagar Kalasio bahno Tiprasa Thansa je batani Kanaramriam bono Keplainka 14,937 vote mane te BJP nenge batani Sonjib Riang bo vote mankha 11,237 vote mankha Sonjib Riang amno kare CPI mankha 3,701 IPF ti mankha 704 tenor display joto kamke nugi mana osai kebamana vote basanai bangsuka te phano Tiprasa Thansa joto se kebang vote mane Keplainka 26 Birchandra Nagar Kalasio Next 20 kila bagma bahno je Tiprasa Thansa candidate basanai Purna Chandra Jamatia joton se vote kebang mankha 17,082 am se vote mane Keplainka te BJP nenge batane Amar Jamatia bo vote mankha 8,174 CPIM nenge batane Amrita Saton Jamatia 1,299 amno kare INC tongo IND tongo IPD tongo borai tom vote kom te 20 kila bagma bo Purna Chandra Jamatia joton se vote kebang mankha 17,082 am se mane Keplainka
Next, 10 kulai campa or bahno ti pramothan ngi che patane rajesh terom bono joton se put kuba mani kablanka 19,536 boot mankha te BJP ngi patane bimol derma 5,542 boot mankha te CPIM ni otol derma 2,157 boot mankha hinge sing amono semono 10 kulai campa oro rajesh terma ti pramothan ngi bono joton se boot mankha 19,536 bono kablanka. Next, 9 halahali asram bari bahno ti pramothan ngi che candidate basane prosmi terma bono joton se boot kuba mani kablanka 17,796 boot mani kablanka te tupiwala dato ononto dewarma haketo 6,136 bo boot palie CPM ni maka korin derma 2,771 hingga tahu sumungla amono ononto terma boto bura bole buni sakhamya rugi rono rangrena bagsi MDC sana male boot sipalia बताओ बोरांग भाई बोमो हाके ताव सुली थांसिने बा बो आगिनि सिमे अनेक बार इलेक्शन पास फेउ तेफोन बो भोट से कप्लाई के माने थांनाय बोसोर या आमनि सगां इलेक्शन पुरो गोबां लोको बुबाग्रानि मखानो नासिगे हामसके भोट मा बिसिते बो MDC एकबार मासका आमसबे तोना साना रंगिया एटीट्यूड बुलाई फनुगे बुरा मते बुरा तोना रंगिया तिनि आमा हाके तैबो पाले किबो मा तानां तंका चिनि दादो अनंत. Next, 21 Maharani Chela Gongo Bahno Tipramathani Patane Chandra Kumar Chomatia 10,329 boot money kablanka te BJP Patane Somara Chomatia mankha 8,050 booter and RSP maka Horidon Chomatia 1,167 Amonokare independent basaka Adam Rai Riang 847 boot se manchu te 21 Maharani Chela Gongo jing amon semno mothani ngi Patane Chandra Kumar Chomatia Shika Chomatia bono boot kabamaka 10,329 money kablanka 5 somono hingeto azaga BJP party ni borokno kablanka Esmail Joy Tripura bono joten se boot kabamaka 12,789 boot manka te Tipramathani Patani Hongsu Kumar Tripura 11,091 se boat mansu black and Gana Ganano Amonokare CPIM party Tongo Kushiram Tripura 2,336 boat Anga INC Tongo Surjalal Chakma 981 Nuta Tongo 297 Independent Tongo 244 Anga all Zagato Tipramatha Palia BJP Pake Esmail Joy Tripura Kubiko Santanke Hongsu Kumar Tripura by Esmail Joy Tripura black and Gana Ganasi Tabo Hongsu Kumar Tripura Ozaga Tangi Palia Hankanke Noro display kahmenu ke makana Surjalal Chakma INC 981 arwahnya han boat makanan lost thangka Nuta bahnya 297 arwahnya boat makanan lost thangka Independent basne Tarasen Tripura 244 arwahnya boat makanan lost thangka hingga jodi amo joto mile woi ek khlai Hongsu Kumar no boat dikhangke no je 5 somono bahnya Hongsu Kumar Tripura Tipramathani ge batani bono keplain kamu Nadita chini borok bahake boat no makana kigla jong boat no makana khaima bagino tabuk Tipramathani kaisa jaga sheet komitaka eba cheni thamani nukjaka. Next 3 10 Kanjanpur ar bahno BJP party ngi che pare Solendra Nath bono joton se gobang mani boat kablanka 13,467 te Tipramathani batane Uma Shankar yang boat maka 8,482 boat manka haipno je Tipramatha pale BJP se paithangchu or bahno Jodi try khagyang Tipramathano Uma Shankar riang kaplainen chance dongo bom dike himba Noro display kaham naiti CPIM party bahno 5,382 Huda boat makaran lost thangkaji CPIM te kun din phalia orbo to chin Tiprasa tongna borahin boat makaran khaiki bega 5,300 boater khai te IPF tini modumoy chakma 668 boat arwani makaran shares loss khaiki bega huda phalto Tiprasa ro te tola naji INC ni Joti Proto Dev 590 boater arwahnya shares makan loss jengka notawa nanti 265 boat arwahnya ekdom loss joton tola tonggo Dukang Roy Riang Independent 135 ama hakem se boat kaisa loss tong kheba bahake Tiprasa te kuzo kaimane ba mane kebon kebo kuzo kama nasime hema kok seble o jaga jeng tabuk Uma Shankariano boat wi kablai khaiga tam khoti tong khoma chin borok thansa kering bangno ama hake teruk tola keleko keplai ingia limanuta nork nijino najita busale phela keba BJP ninge basane batane Solendra Nath 13,400 simano ge Tipramathani busmaka 8,400 jodi o jago CPIM ninge joto buta rok Tipramathani rikhangka ba ortik phono te independent je basane te INC ni IPF ni borok phono rikhangka to busang khamuba pani ni busale tongba eji aram sa pai tam sanai baksa chin borok buchine rigya saksa chung simya hamna nayo Tiprasa ni bagi next generation bagi ke wansone kri next
28 silasori mono bongkul arbahno BJP ningi partai BJP party ningi partai kangjongmok bono keplaingka 13,965 13,965 vote mane te Tipramathani partai Monindro Tripura boceni thangka 13,474 se vote mansu hinge arbahno Tipramathani je ngi partai Monindro Tripura kuno dino chenani amsek kesek kalaya aba che chen galak mu bakin male arba nor tola kahmena di notawa se tongo 355 voter haina makana loss thangka nge IPF tingi batane Horina Tripura arba haina 271 voter haina makana thangka te tola tong RLD Subendo Sakma 237 voters arba haina ekdom makana thangka hinkai BJP ni Kangjong mokle besemangka ba 13,965 13,965 sete Tipramathani le besek aku kaba 13,474 13,474 belake tai 400 high difference belengka ba amo nota ni joto voters ajaga rikha ngai IPF ni joto voters ajaga rikha ngai mentra aram sangna pai thangul Tipramathani tam sana bo o IPF ni hutak adang sora sok o basala tru kamapun chupia tabak bor GS tamu general secretary no kan GS hani kasia tongo bin mung soponda komo tama poktong hakisa janja post yakar ma nuksa khable nor display nukini makana bo ama hagi bor ni IPF tin nakol phangkeri kuno line pen keri ingino tini IPF ti cheni thangka last ki bor kibo palang tibo palang kibo matang mak sing nai bor kene keri ki IPF ti bor opos hutu Tiprasa no tola suno seklo ka hamya khayo o hamya khamini bagino bor vote makana khakibo tini jodi IPF ti bai Tipramathani miloi o Monindro Tripura no vote khangke o jaga aram he Tipramathani agugui passing khamu wan chuna rengya IPF in borok jodol video na chong khake wan chudi exor wan chudi mendra ning satung line pass oi tabu boot tokuni tabo result ma khasa kun manle ana blasa hutta boot ma kana ngeda jodi che sasma to na kardi Tiprasa luku wan chudi ama ki ma boot ma kana khai tam lapung ka tam phajang ka ba at least tabun jorano wan chu kari next generation Tiprasa bai pho wan chudi ni bwsapoti bwswk tamang nei ba ning to ta boot ti thangre aram khano ni boot ma kana thangka ni bwskan tongnai bwsapoti bwswk ni alka Tiprasa le cost mangra tiba amke wan chu kari hota sak sachung bok pui jana simi sakai ko khame sasama kai next to masmara arbahno BJP nenge je batanai Monjorani Sorkar bono joton se put kaba mane pass lagya 13,700 te Tipramathani je batane Sopon Kumar Chakma bo mankha 8,981 hingga orbona di besele pher lagya bo tai 9 11 12 13 tai 3,700 amka hai voter se different tongo jodi arbahno INC ni jeto voters orte khono thangka hingga independent je batai basanai tamo sujit sorkar ari phono orte thangka notao je bote orte thangka toben dorori angno je bote nai aron phono orte thangka independent ta aborok keba hingke ojo Tipramathani borok panen chan songla khumteba ama hagemang je norok los ni kebau nuki makhana boren ta voters je bote mani ta meaning tong haba o vote we loss inge tam lapung ka tam phaidan khanu satung thangge line bas we vote kar lai ti pho ya shot kolom dak city phayu tawa o vote han je magana thaga neng je jagni Tiprasa no kaham hamya khane bakri logi sani thungo neng kaisa vote ma balteo nini ha kosuk thangyable bole Tiprasa bai se khoranti se phachi thungo neng kaisa vote wi kaplai kher khanga ba nini Tiprasa no bas ka agui nini baki kam he khoranti se kok sema khumo ba chini boroke amu banaiye huda rajniti politics wan bangma se CPI में वो औरतें तों पो BJP वो Tiprasa तों पो IPF Tiprasa तों पो वो टेक से independent वो बात लगी पो तार साकंगा पो बुनिया हमें सासमा कहीं कलायु वन सुधी बोझे Tiprasa रोग जेंगा तमु नंगे पैके आते पनो हमसे कोनो खराब तों लिया 28 constituency बिशंगो चंग 24 constituency वो Tiprasa जो तो कपलाइन का जो तो बोट इन्हें दारा बाइटल टेमनेशन प्लेके ना हम बाय नरक हमसे कॉस्ट ओके नरक बोट में बिशंग तिने चिनी बोवा कराबो जतने मुस्कां मने मानखा एबे हैप्पी खुशी मानखा जुदि अ जगह Tipramathani पालिया गते Bubagra बो एकदम रेस्पेक्ट डाउन तलाय क्लाय थांगो म हायदेबा ते जे 24 constituency वो कपलाइन का ब्लैक kaham का ते 4 constituency वो कपलाइन लिया 5 समोनो 3 10 कांचनपुर 28 सिलासोरी मनोबंकुल 2 मासमारा और काइबरी 4 जगह Tipramathani कपलाइन लिया सुतो BJP रसमे कपलाइन में क्या आमनो करे तो ते 24 constituency वो बराबर कपलाइन का नरो साउन रिजा ते वो अजकिसा सारजुना 13 सिमना तामा करे वो कपलाइन का
12 Ramchandra Ghat arwa kaplengka 4 Karamsara Tipramotha 19 Amtali Golakati Tipramotha 18 Takarsala Chombuchala Tipramotha 14 Bochinokor Wakinokor Tipramotha 1 Damsara Chompui Tipramotha 25 Noton Bazar Malbasa Tipramotha 16 Mandai Nokor Pulinpo Tipramotha 8 Gonga Nokor Gondasara Tipramotha 7 Damsara Kasusara Tipramotha 15 Jirania Tipramotha 23 Ompi Nokor Tipramotha 6 Monu Solengta Tipramotha 22 Kathale Mirza Rajapur Tipramotha 17 Pekosala Janmoji Nokor Tipramotha 11 Mohrani Telemura Tipramotha 24 Ramibili Tipramotha 27 Purba Mohoripur Borotoli Tipramotha 26 Birchandra Nokor Kalashi Tipramotha 20 Kila Bagma Tipramotha 10 College Chamber Tipramotha 9 Halhali Asrampari Tipramotha 21 Mohrani Chelagong Tipramotha Ke Amoka je 24 constituency wo chini Bubagra ni Naharmong Naikolma bai te joto Tiprasa ni Hamzama Sasang Bishintino Tipramotha o 24 constituency wo keplainka te 4 constituency wo BJP ka jeng aro ni joto Tiprasa omon sanamo sunai next election jorawo kaham ke wansu buji vote ladi tabuk ni simi wansu ki babi thangyang ke jeng ola wansu te mungsa lap tonggalak thin tongnai borok haino baksa rasinti tiket sheet lubin bake party selaye party yakar thangnai no boni kon ta wansu di boni kon wansu mungsa mangala nini Tiprasa eba chini Tiprasa next generation chini bosabote bosok chini olni phane chini Tiprasa borok kaham ni lama pho kalangi thanai pho kisa wansu sita taw sen kok samasam ke khorang che judan ha ju amse kok video logi thanga bagi chini video nane dara baitote mane na karsano khalogi ne bagi black and hambai te video sa sa share kari joto Tiprasa kam he nogoi semana tung Bubagra tini o 24 constituency pass manu ke black and happy coaching jak o coaching bichuna sembo joto no khuchi DC wata sa Tipramotha 5 ka taw buskani 2028 election phaitungu amon bagi joto Tiprasa ready tong ne haji 2028 te wese sing phonukoi relai nei jeng nanggo next generation